Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. Ki te rua kōiwi o ona mātua i te urupā o Pūtere, whakaokiokitia e te tūpāpaku o Tā Toby Curtis. Ko hinga te tōtaro o tātou whānau nei. Ko whachi. Ko Te Ao With Moana, ka eke panaku anō i te wāhanga mo te tino hotaka kawe pūrongo i ngā tohu Voyager Media i tēnei tau. We were surprised and thrilled, given the calibre of the other finalists, you know, Newsroom, Sunday. Ka ea te haere tawhiti i ia wiki i te ekenga ēnei kaitākaro ki ngā whiringa whakamutunga. We've actually had comments from our girls that this game actually saved their life, especially with what's happening to our rangatahi all over the country, but particularly in Northland. To hear those come from one of the team, from a 14-year-old girl, it shows that it's more than just a game for us. E te tī e te tārarau mai ki Te Ao Mārama. Mā ringi noa ana na roimata mō Tā Toby Curtis i te marae o tapu aikura i tōna rā nehu. E ai ki tana iramutu, te kai whakari rongonui a Cliff Curtis, na tōna matua keke ia i āwhina ki te whakapūmau i Te Ao Māori ki ana mahi katoa. Te tangi a te iwi mō te rironga atu o tēnei piki kōtuku o ngā tirongo mai. Ko hinga te tōtaro o tātou whānau nei. Ko whachi. The reach of colonisation affects us today. I tai a tini, i tai a mano ki roto e ti, ki tapu ai kura marae, ki te poroporo ai ki atu a takuta Tā Toby Curtis. Te katoa te marea kia ta mihi atu ki aia, katahi anō rātou, te whānau ka rongo i te hirahira o tāna mahi. Koia te mutunga o te wāhanga raino o tērā o tātou whānau. Nā, te pauri te ngā kau. Hei tā te kai whakari rongonui, hei tā Cliff Curtis, nā tōna matua kēke i hāpai ake tōna māramatanga ki Te Ao Māori. I titiro au ki runga ki aia, no te mea he rangatira, tūturu ia. O tērā wā o tātou wā, o tērā te tangata, o tātou whānau, o tātou hapu, iwi, o te motu. I āwhina ia ki au, i ngā mea katoa o tahu oranga. Ki ta mahi, ki taku whānau, ki taku whai akonga. I tōia mai te tūpāpaku o Tā Toby ki te manua o rā kei ao. I te paraere, kua pahure, nā te mate manua, ia mate ai e 83 tau, tōna pakeke. Kua ngaro te rangatira, engari, tū tonu ana mana me ana whakaaro o tātou whānau nei. Kua whakatakatohia a tākuta Tā Toby Curtis ki te rua kōiwi o ona mātua tūpuna ki te urupā tawhito o Pūtere. He roni Waikato, Te Ao Mārama. Ko rehua mihaka tētahi o ngā kaitiaki i te mauri o te pai te roana atu o te tangihanga mō Tā Toby Curtis. I kōrero ia ki te kapapapa o aukaha i tēnei rā. Ko ngā kōrero ka tai mai ki runga i te marae nei, mai ngā tōpito katoa o te motu, he kōrero aroha mo te koraua nei. Me ona mahi nui, ki te tautoko i ngā kaupapa Māori, mātauranga nei, tōranga pū nei, kāwanatanga nei, me te mea no tana ka hawhawhai, mō i nei take Māori, kia pua waitia i roto i tēnei motu, kia pua waitia hoki Te Ao Māori, me te reo hoki. He hāpea e te heo ngā kaupapa, ko oti ia i roto i ngā tau e te heo ngā kaupapa, ko toia mai ai te iwi ki runga ki aia i ēnei rangitata nei. Ngā kaupapa kua oti ia,
Are te tino mōhio ina kua oti tētahi o ana kaupapa, engari he mea kia pua waitia, he mea kua whakaarake na ia. Hai aha, hai aki i tēnei reanga, te pupuri, te tautoko i wēnei kaupapa. E haere ake nei, kia pai ake te āpōpō. I nā pōtai mai ai te kīngitanga, he haitahi ngā kōrero i horahia ki te mara i nā pō nei, i pēhea ngā whakaharenga i nā pō. I pai te whakahaere i te tainga mai i tō mātou kīngi. Ko ngā kaupapa i kōrero nuitia ko te mana o te wai. Ko tērā, ko etahi o ngā kaupapa i mauria mai e rāwiri waititi. Mō ngā take tōrangapu. Anō nei, kōrero nuitia ngā tātai whakapapa o tō tātou tā ki te kāhui whare āriki. Hatu, me te nui o ngā tangata i eke ana ki runga i tō tātou kingi i tōna kōro nei hana. Ngā mate katoa o te motu i tai ki āia, i ngā rangi kua taha ake nei, ana ko tāna te kawea mai, wera mate, ki runga i a mātou, mā tātou e tanga. Kia ora, tēnā koe i era whakamahukitanga. Ko koe pēr te mea tino mōhio ana ki ngā kōrero mo te urupā e haere nei ia. Kei hea rā te urupā, ka takoto ki hea me ngā mētahi kōrero pēr, mo tana harenga ki reira. Ko te urupā nei, he tawhito. He tawhito tēnei urupā, me te mea no hoki, ruarua noi ho ngā tāngata ko tai atu ki tēnei urupā. Mai maria nā hau, ko tētahi o aku hoa, ko tōna whai, ka takoto ki runga i tērā urupā. I hau e tamariki ana, ka whai hoki au i taku hoa, kia ki te itana whai, ana tāku titiro ki tēnei urupā, tapu rawa. Nō reira, ko te whānau o konei, me ki he uri, ngā uri o ngāki, he tātai whakahekinga i a te piki kōtuku, nō rātou tēnei o ngā urupā, ko Pūtere te ingoa. Nō reira, ko Pūtere te ingoa o tērā urupā, ko tēnei urupā kai te hiwi ki muri nei i te wharenui o Rākaia. Engari e rua ngā urupā o konei, ko tētahi, kai muri i te whare o Rākaia, ko tētahi kai te taha maui o te whare o Rākaia, ko te ingoa o tērā urupā, ko Tapaniao. Ne, te wāhi nohi ai tō mātou tūpuna uru toha. Nō reira, wēnei kōrero, he kōrero nui, he kōrero mai rāno, he kōrero tuku iho ki a mātou. Nō reira, e tika ana me kōrero hia wēnei kōrero, engari me mārama hoki mātou ki te tapu o wēnei o ngā wāhi. Kia hoki mai ki nā take o Te Ao Mārama, ka i tua ke toni nā whakatairanga. Ko te hotaka kawe pūrongo Te Ao With Moana, nā toa o nā taukara pipiti e rua nei i nā tohu pāpāhu Voyager i tēnei tau. I'm really proud to be associated with Whakaata Māori. I love it. We're a small platform. You know, our people fought for years for this platform, and we're doing the bizo. Nau mai anō. E rua ira, ko tahi piriona tāra te whiu kua utua e te kāwaratanga hei hoko i te kotahi raupai Henity o Kiwi Group Holdings. Te kamupene matua o Kiwi Bank, atu ia NZ Post, ACC, rātau ko NZ Superannuation Fund. Ko Kiwi Bank te tuarima o nā pēke nunui i Aotearoa, ka tū i ēnei, hei kamupene a te kāwanatanga. Ko tā Grant Robertson, mini ta kamupene kāwanatanga, ko tā rātau whāinga kia tū a Kiwi Bank hei kai whakataitai matua i roto i te ahumahi pēke. Nā ko tā te tohu Mārire Guru, he whakanui i ngā mahi a ngā mātana hauora Māori. I tēnei tau i taua tohu kairangi kia ahorangi Sue Kringle o Nai Tahu, Waitaha me Ngāti Moe mo te rangatira o wana mahi hei tākuta Māori.
Oh, well, you know, it's a great honour and a privilege, and it's a great honour to receive the award that recognises Mārire and all his fantastic work. You know, he was an incredible oncologist, you know, working in the cancer area, but he also made amazing contributions in the Waitangi Tribunal and other areas. So it's really a great honour and a privilege to be receiving it. Really, I think what it's doing is recognising not only my work, but the work of the people that I've worked with as well. E hara takatoi to toa takatahi, engari he toa takitini, and I think that's really true. And I'm very fortunate to have some long-standing relationships with people that are fantastic to work with, and also some new ones as well, working in new areas. Mō te tau tuarua kara pīpiti, kua eke panakua no te hotaka kawe pūrongo, Te Ao With Moana, i nā tohu pāpaho Voyager i tūki tāmaki makaurau i te pō o te rāhuroi. I whakamihia te hotaka i nā kai whakawā mo tana tirohana motuhake. Kai a muri wai hei tēnei pūrongo. Ko te hotaka Te Ao With Moana i whakaata Māori te toapaka i huaka o ngā hotaka kawe pūrongo o te tau i ngā tohu pāpaho Voyager. We were surprised and thrilled, given the calibre of the other finalists, you know, Newsroom, Sunday, and other current affairs teams, you know, that work in that space, like the whei and marae and Q&A. There's some neat people out there doing some awesome work. So it was lovely to go out there and see journalism being celebrated. Koinei te tau tuarua kara pīpiti kua eke te hotaka nei ki taua taumata, mo tāna kawe i ngā pūrongo mai te tirohanga Māori. My favourite part is actually sitting down and getting to know people, getting to look at issues through the lives and commitment and the work of other people. So I think it's a very Māori way to sit down, kōrero, and kind of unpack the layers that are part of a kaupapa. Hei tā moana maniapoto, te kai whakataki o te hotaka, he mahanga kuramuna kai muri i te kāmera. Our show is based in an old villa on Sandringham Road that doesn't have double glazed windows, that has 2 dogs and a baby, often running around at the same time, and sometimes a chippy fixing things. So it can be really noisy. You know, I pick up the baby, he bites my hand, the dude has, you know, got his drill out, and you're thinking, oh my God, I can't concentrate. But you know, it makes it real whānau. Ko ana kōrero ki te marea. I'm really proud to be associated with Whakaata Māori. I love it. We're a small platform. You know, our people fought for years for this platform, and we're doing the bizzo. I met someone the other night at the awards who said, we have 400 reporters. And I thought, whoa, far out, you know. So we've got a little team. The news team here at Whakaata Māori is little, but you know, we're on a kaupapa. We're passionate. We're not just about, can I get a soundbite? Can I get a headline? You know, it's trying to help people join the dots and teach people different things. Muri wai hei, Te Ao Mārama. No te tau iwa te kaumawha, ka timata te whakatū tukina ki waina i te kapa mamaku me nā Wallaroos no Hitereria. I mua atu i te tukina i nā rā whakanakua taha, ka area no kia hinga ngā mamaku. Ko tā a Hitereria i tūmanako ai, kia toa ki runga ake o te kapa mamaku i o tautahi, kia whakahoki atu ki te whakataeta ki Adelaide Oval i te tonga o Hitereria. Engari auwari ake. Ka are i paku tohu nā mamaku i roto i te tākoro tuatahi, ka hau kere hia i te rā horoi e rima te kaumārua ki te rima te kau te whakamutunga. Ahakoa i hahaua nā Wallaroos, e ai ki te kaitākaro o ngā mamaku kia Stacey Flula me u tonu tana kapa ki te pai o kaunga. We're creating opportunities, but we're not finishing them. Up front, we need a solid foundation. The scrums in the lineup were okay. The more obviously needs some work too. We could have got a couple more tries in that regard. But we just need to play with the ball more, speed it up, get it out to our edges, because as you saw on the weekend, Aisha Letiinga scoring a double. Ruby always, you know, being a menace out there, but there was definitely missed opportunities to probably score a few more tries.
Hai tā te kaitiaki mana tangata, hei tā Peter Boschia, kātahi te mahi he. Ko te kite ake, i te mauhere mārunga CCTV, e tango kākahu ana, e horoi tinana ana, e mahi whare iti ana. I puta ēnei kōreroa Boschia i tana pūrongo mo tana tirohanga ohorere i te whare here here i o tākou. I waka haere hea tana tirohanga i te tau 2020. Taro ana i suku ana ki tēnā tuatahi ki te tari o Arapautama i te marama o Haratua 2020 mātahi. Kua puta tō muri tanari puata nāna taumahatanga o te mate urutā te take. Hai tāna me whai wāhi muna nā mauhere i o tākau ki nā wāhi horoi. Tēnā tonu mai, hei muri i nā whakatairanga, ka ea te haere tawhiti i ia wiki i te ekenga a ēnei kaitākaro ki nā whiringa whakamutunga. He tino rahi te whakataitai nei, ko tēnei te whakataitai nui o te motu ki roto tāmaki. Nō reira mōku ake he painga ki roto, engari he pakeke i te mea he nui te utu. O ki mai anō, kia te tino ake tātou ki nā matapai huarere. I mua i te haiata ka kōpata te ua ki kaitāia a kene he whaititiri ki tāmaki makaurau engari i te wainganui pō. Rotorua ka paki hai te ahiahi, he hautonga māuru ka pupuhi ki te tahawhiti o te ika Māui he rangi tāmaru ki te uru. Ka mārire haere te hautonga ki te whanganui atara whakatū, Waimari a koutou i a tamanui a pōpō. Ka mahea kena ka pua pauri ki o tautahi hei te tūhoitanga o te rā. He kōrero whakatūpato ki tāhuna mo te kaha o te hau wāuru, inari pai te kōrero ki te whioi o te motu. I te korenga o tētahi whakataetai riki ki roto i te tai tokerau, he tira kōhine i patu i te huarahi, he rua haora te roa i ia wiki ki te tākoro mā te kapa kōhine tamariki iho i te tekau mā whātau te pakeke o whangaparāwa i te whakataetai o tāmaki. Nā, i whai tūranga te kapa ki te whiringa toa o te whakataetai, i tū ki manurewa i nā rā whakanākua hori. Me te aha, i toa i rātou te kēmu ki tō rātou na huariri o nā Manukau Rovers. E ai ki te pūrongo a Tumamau Harawira, he nui nā hua kua puta. Kia puta i tehu o momoho, me mate ururoa. You know, it's been a long 24 weeks for us, with all the trainings, with all our girls coming from around Northland, from Kirikiri, Dargaville, Moerewa, all meeting at Whangarei, getting a good training, sometimes leaving 5:30 in the morning like this morning, ready for game day here in Auckland. Kone atu i ngā marama e ono, ēnei kōhine te kau māwhitu no te tai tokerau e haere atu ana ki tāmaki, ki te tākaro mā te kapa Raiders o Whangaparāua ki roto i te whakataetai o tāmaki. They all started from Māoris last year. They were a part of the Ngāpuhiahi team from last year and they wanted to carry on playing. We have a really good relationship with the Hibiscus Coast Raiders Club and we found a home there for them this year. E ai ki te kai whakahaere o te kapa ke aika slai te rito, he nui ake tēnei i te hākina kina riki. We've actually had comments from our girls that this game actually saved their life, especially with what's happening to our rangatahi all over the country, but particularly in Northland. To hear those come from one of the team, from a 14-year-old girl, it shows that it's more than just a game for us. Ai te ekenga o te kapa ki te whiringa toa, i raro rātou e putu ana i te wehenga rua o te kēmu. E 5 miniti noi ho e toi ana i te kēmu, e rua ngā piro i te tuki. Nā te Maya Davis te piro i toa i te kēmu, te kau mārua ki te tekau ngā tatauranga whakamutunga. A lot of gas money, a lot of gas money. Yeah. Thank you to our sponsors. Thanks to my parents for bringing me down here every Saturdays. Aha koa te roa o te haere, he nui ngā hua ka puta i te whakataetai nei ki tāmaki makaurau. He painga ki roto i te haere mai ki tāmaki, i te mea he tino rahi te whakataetai nei. Ko tēnei te whakataetai nui o te motu ki roto tāmaki. Nō reira mōku ake he painga ki roto, engari he pakeke i te mea he nui te utu, me te tawhiti. Hooray! Hooray! Hooray!
tumo mao harawira, Te Ao Mārama. Akati, koina nā kaupapa kaitaku ke te i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi i Purangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nā tū wa mātou kōrero. Hei whakakapi i te hotaka i tēnei pō, ka hoki ki te tangihanga o Tā Toby Curtis, mena waiata poroporo aki a te Morrison Quartet, te tuarua. Atu ia mātou katoa Te Ao Mārama, kia Māori ori te noho. Katangi au, e taku tau, mō kua ēnei. Maringi noa, ngā roi mata, The magic will be